Yes, reka nongere mbasuze rero kandi mbifurize igitondo cyiza, mbifurize kumererwa neza kuba komeje kudukurikira ndetse no kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Munyemerere turebere hamwe amakuru azindutse avugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara. Ni inkuru itari nziza cyane nkuko abantu benshi bakomeje kugenda babyumva cyangwa se bakomeje kugenda bibona ku mbuga nkoranyambaga. Ni itangazo rikomeye cyane ryongeye gutuma rero ingendo zimwe na zimwe zisubikwa, cyane cyane ingendo za Rwandair, cyane cyane ku bantu bakundaga kwerekeza muri Katari ndetse n'abantu bashakaga kuvayo. Ubu tuvugana ingendo zamaze guhagarara. Izi ngendo kandi zamaze guhagarara nyuma y'ibitero bikomeye cyane byongeye kwibasira cyane cyane muri iki gice cyangwa se muri iki gihugu cya Katari, aho haje kumvikana ibisasu biremereye cyane ndetse n'iturika ry'ibisasu biremereye cyane mu murwa mukuru i Doha. Nkuko bigaragara byumvikane neza yuko ari igitero cyo kwihorera cyaje kugabwa ku birindiro by'ingabo za Amerika byo biherereye hano mu burasirazuba bwo hagati nkuko byamaze kugaragara, nyuma y'uko kandi Amerika iherutse kugaba igitero gikomeye cyane ku bigo bimwe na bimwe byo muri Iran bisanzwe bitunganya ingufu za nuclear. Amakuru atugera avuga yuko Iran nayo yafashe umwanzuro wo gutangira kwihorera ndetse kugeza bikaba yatangiye no kurasa ku bice bimwe na bimwe bitandukanye. Tugiye kurebera mu itangazo rya Rwandair, ariko kandi ubu tuvugana ikirere cya Qatar kirafunze. Birumvikana neza yuko na Qatar Airways nayo idashobora kuba yatangira gukora ingendo nkuko bigaragara. Ibi rero bikaba ari inkuru itari nziza, akaba ari inkuru idahumuriza, yaje gutuma abantu benshi bagira byinshi batekereza, bagira ibyo bibaza, maze baza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko ari ibintu bikomeje kugenda bitera impungenge n'amakenga. Kugeza ubu rero ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza neza yuko izi ntambara zikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane, ndetse izi ntambara kandi zishobora kuba zagira izindi ngaruka ziteye ubwoba mu gihe n'ubundi amato amwe n'amwe atwara ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli anyura mu nyanja y'umukara ashobora kuba yaraswaho n'amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bishobora gutuma cyane cyane ibikomoka kuri peteroli muri Amerika bishobora kuba byazimba cyangwa se bikaza bihenze mu buryo bukomeye cyane. Abantu benshi bakomeje kwerekeza amaso mu burasirazuba bwa hagati rero nyuma y'uko akomeje kuba intambara ikomeye cyane, ndetse kugeza ubu ngubu ikaba ikomeje kumara iminsi myinshi cyane rwose, ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bakeya. Mwaramutse neza mwese kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, ku bari mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, n'abadukurikira muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero reka nkubwire ngo kanda handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya udukurikira, ubashe kuzajya ubana natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu, hanyuma ibintu birusheho kuba byagenda neza cyane. Nyemerera nkubwire ngo rwose niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda handitse subscribe nyine kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza cyane. Ushaka gutanga igitekerezo ugakanda like, ibiganiro byacu kanabisangiza ku nshuti zawe. Mbere yuko tugera mu bigendanye n'ibitero bikomeye cyane, reka manze nkubwire byinshi mu bikomeje kugenda bigaragara. Mu gihe hakomeje kugenda havugwa inkuru zigiye zitandukanye zigendanye n'intambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwo hagati, sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere ya Rwandair yatangaje ko yasubitse ingendo ziva n'izijya i Doha muri Katari zari ziteganyijwe guhera ku itariki 23 ndetse na 24 Kamena 2025, bitewe n'uko rero icyo gihugu cyafunze ikirere cyacyo. Mu itangazo Rwandair rero yashyize hanze by'umwihariko ku munsi w'ejo ari ku itariki 23 Kamena 2025, yatangaje ko by'umwihariko yanahagaritse by'agateganyo ingendo ziva n'izijya i Dubai bitewe n'uko rero ibintu bikomeje kumera nabi cyane cyane kubera umutekano w'abakozi ndetse n'abakiriya, akaba ariyo mpamvu bahagaritse izo ngendo. Yakomeje igira iti tuzatanga andi makuru rero by'umwihariko niharamuka habaye impinduka, kuko rero ibintu bitewe n'uko ibintu byifashe. Abagenzi bagezweho ingaruka bashobora guhinduza by'umwihariko amatike yabo bagafata indi tariki nk'uko bigaragara. Rwandair kandi isubitse ingendo zerekeza muri Katari, mu gihe na sosiyete y'indege yo muri icyo gihugu izwi nka Qatar Airways nayo yatangaje ko yasubitse ingendo zayo zose kugeza icyo gihe by'umwihariko igihugu cyongeye gufungura ikirere. Bibaye kandi nyuma y'uko ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere Iran yari yatangaje ko yagabye ibitero bya misile ku birindiro by'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere nk'uko bikomeje kugaragara biherereye mu gihugu cya Qatar. Aya makuru kandi akomeje kugenda by'umwihariko babaza abatari bakeya, mu gihe intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
intambara zikomeje guhindura ibintu ndetse by'umwihariko bikaba bikomeje kugenda bigaragara ndetse binatangaza benshi nyuma y'uko ibintu bikomeje kuzamba ndetse no gufata indi ntera. Ni nyuma y'uko kandi Iran yamaze kohereza umuriro w'ibisasu biremereye cyane muri iki gice cyo muri Qatar. Ku munsi w'ejo kuwa mbere Iran nibwo yarashe ibirindiro by'ingabo za Amerika biri mu bihugu bya Qatar ndetse na Iraq by'umwihariko mu rwego rwo kwihimura ku bitero iki gihugu giheruka kuyigabaho. Iran yemeje aya makuru by'umwihariko biciye mu itangazamakuru rya leta y'iki gihugu mu itangazo ryasomewe kuri televiziyo y'igihugu. Amakuru avuga yuko misile 6 by'umwihariko zirasa kure arizo Iran yarashe ku birindiro by'ingabo za Amerika biri muri Qatar. Iturika ry'izi misile kandi ryumvikaniye i Doha mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Qatar. Minisiteri y'ingabo za Qatar kandi yatangaje ko ubwirinzi bw'ikirere cy'iki gihugu rero n'ubundi bwashoboye gushwanyaguza ziriya misile zose zarashwe ku birindiro by'izo ngabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu byo rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku buryo ngo nta muntu zigeze zica cyangwa se ngo zimukomeretse. Mbere y'uko rero Iran irasa biriya bitero, Qatar yatangaje ko ifunze by'agateganyo ikirere cyayo by'umwihariko ku bigendanye n'ingendo z'indege nk'uko bikomeje kugaragara. Mu minsi mike ishize rero ubwo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, hakomeje kugenda havugwa amakuru akomeye cyane, hakomeje kugenda havugwa andi makuru ateye ubwoba mu gihe abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda basabwa kuba bagomba kureba aho bashobora kuba bahungira. Ubwo n'abaherereye muri biriya bice bigendanye n'aho Qatar ibarizwa nyine, haba aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabwe kwitwara neza ndetse no gushaka uburyo bashobora kuba bakwihisha cyangwa se bakwikingamo. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'Ubwongereza nabwo bamaze gusaba abaturage babo kurebera hamwe rero uburyo bashobora kuba bahangana n'ibyo bibazo, cyane cyane bagashaka uburyo bashobora kuba bakwihisha nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibi byose kandi bikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga nk'uko bikomeje kugenda bivugwa mu gihe abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga yuko nubwo iki gice gikomeje kubamo intambara, ariko kandi noneho bamaze kugenda babona yuko iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati yo ishobora kuzazambya byinshi, mu gihe ubona yuko ihuriyemo n'ibihugu bikomeye cyane ndetse byubatse ubwirinzi bwa gisirikare ndetse ibihugu bisanzwe binafite ibitwaro kirimbuzi nk'uko bigaragara. Kugeza ubu rero by'umwihariko ntiharamenyekana ibiraza gukurikiraho mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka kugaragaza ndetse no gutangaza neza yuko ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. By'umwihariko mbere yaho bari bavuze yuko Iran nigira ikikora irarasa ku birindiro bya Amerika izahura n'ibindi bintu bikomeye cyane biruta ibyo bahuye nabyo bwa mbere. Dusubire mu kanya, reka mukomeze kubashimira ndetse no kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.